Lang sumipia long aki joy pen kirona sang don thongke ba phan pipon pede da joy ne aning kang samse. KSA Inglong Photum Peace and Awareness Rally kapaman po. Caribbean Long Autonomous Council Chairman ang hoy Raju Tiso Kang. Kardom bini Caribbean Prime tama birta long pen nele sami rani timongpi. Tantinon Caribbean Prime tama birta ang ton pen arjuik thap. Socheng constituency ka parlo hamrena dung het lang sumipia long achiklo John Wang asonsi wo sik ni phai kristir ke parnita rata phana ki joy pen sangron ponlo. Bonda bang swarnia bangke sangkeron aron kilar phaka jok hawara ratum aning kiduk pegalam thi pherang ketama phan phasi aning aklong alam thi chipak lang pon. Ration card kawiara datum achiklo John Wang atengsi sangkeron adimalong sang chongthum den retilo. Boda nona dihua bangke ASDC lapen Congress atoma pharman ke sang ave pura sangkeron atom pen ningje thipajok don thongke bara datum ke longdum de telopusi jetha. Ke boy ke sung atum phan ke pite poyat si ni lebange pudun. Anpena la sona parti pu bhag he pin pensi claim te la son levi pulote alang tumta mi edjimane nili bangare ration card du pomasi dunde det seta rong asara dhok tumbang ke ration card kavia tumdu amat sang keron pu dunlo amat angke hadak sang keron atumabang atumaphan abang rong sophan ke pu bangke la ASDC pen Congress num phan ke sang pipe pusi ke pu rong asar senile phan tanang than lo trail pen Askim api bangke dagrong arlo bangke khai hijanong bangke ciplak abangke pavadasi aki meji asi keron ke bak abang phu tum sistame rong sot phanta kelang pon pasitang si akemi pusi nilin pen bangke ki yong da mane lang sumai PS an sang elong lesi don hong keblo la support la por bangke lage opposition party pemat rasina pipon pedal nitum sang hang dun lo amat nituma sang hang dun lalong bangke nang tum ke Asia party amasi nang nang tum phan ki nang pidek the po alam sin nang ninje amat long kiti so tum sin nang kan ninje ne pha arni si tarik kriser ke barni bangke nelitum long de nelitum hemasar sinang dun lo amat asang RC la pen Congress phan ke nang pipe aphana be mate lesa be pusen nelitum phana pu amat nelitum hemasar bangke abe kanta ha chiyor den ha chu den pusi putikang lo longkiti so dak loker committee president lo pare nole khorsing timung lo inu bang hala khorsing timung ne pini hala la robison timung hala tumang dolo opini ge naktum opposition me sawe naktum ha ramsing terang le chahama hala candidate lo dale chahama apon pini ge edisia sawe mande bang thang lo pulute la mala sang lo hesing rong phara sang ma mate BJP sama ma central man tona luma puyale amange oh lage BJP sa pu la khorsing timu mangna thak je than pon bomlo longkiti so lapen ke rubison timung lapen khorsing timung hai tum sila dak ali dar ka chikro press conference system ki hang nang ko lam thela puhilo non la dak lang sumi pia hawar long non hejong ki dam tang ta rekrisir ke barni hala sang kiron ladak party ki plak ki doko ka joine ERC la pen Congress arat atum phana bangke sang pipon thek the la ERC atum lo pulatang te la so atum bangke ha ramsing terang long le sang pachi hang dam na pusi la tum ning jerong la si la bangke nelihen pen puji la bangke la soron bangke chokche bangjok bang phule la sona lam ilitum khayang bong chiplak rong plote chok chilo alam the bangke lake sarkar akhi pinak alang tum yongjung akhi le pinier ni ladak sangkiron gali lasi laso joini si nili tum ladak lang sumi piarat lahai card kavia tuma phan kiron asang
COVID-19 lockdown na sang pulo card ka bia tum phan sikiro na sang pulo te piposi pinir ni ELCC lapen Congress of Harman ke la so sang ke ave BJP arada phanan si ron choji po bangke nilitum chok che la bang chi don ekhe hamren food and civil supplies ba consumer along pasta me a chairman a secretary pendang lok alang litum phan pini la son party alam ki plek plak do ko bangke lang chitar lip se lang litum ahin pen ci bisar ning pusin litum ahin pen alang litum phan dabi ama uso han sinang toy dun man ke onak teme SDC nang pipi ba ya lo ama halani ik ba vang thu lo aning thiak nang dun ni tama pi pu lo ni hema munni da bang ke nang dun jui lo aman ke lin kep nang lo dun lo hala bang ke nang pipi te non sang ta chep kang liri pu ya se ni thi lo bang ta duk pik mati ama la so joy ni lo ni li tom han a jota nang ha Congress pen SDC tom han an ke sang e ha chi hang am re mo nang pipi pu ni li tom han ai pu Pasako adab ni liam soran si toy din lemeti inke hala phan bang sang thu noi plo nang thu mon la inke hala dak kaya sa dum bang gi putang to sang lo thop pula ni them ni bang pu pom pare thela hode po lang pu frui pom pare pipe det ti tang patai ni thamar ju ta pipe amala bang nang pudun dak thama Congress pen SDC ane pipe pu mala bang ju lo mani bang tat to nang pipe nang pu dun de lo api an bang dun pre mani ta dun tu lo engko ni phanta la son thot lu nang pipi ana ake hang ta nang pipi Sarkar penke adu ya hobi be pensi rada phan panong pipono bonta ladak rong isi hembel hem thak aning kilang no joini si lasona lama lon nang klang lasi monon phi lasona lam ke klang tuthede jia phansi BJP asongja tama phan ASDC socheng constituency committee mepu head sing phang chopena jok kachaning rik padopo non het jong an si tarik kriske babangge sangeron dak partielam ke pon po yoine atumi ni phanda berjanang PCP ni nang ke tong lo son mang chok ke businin tum as ni consensi a president ASC president hin ban ke puji la helo lai corona sang botel ke partielam ai tapen konimar sang botel partielam lo ke dake itum arondolo wood ke yok adona phai ke du an ke hemso punon sang punon lage pithai ni tanon la so ke phak bang ke ningduk lo rasi ke wangyar ni dai ke klem ke dia phansi BJP atum phanili men tuning ripon Hamren pen 100 crore report continues KSA Inglong Phwa Hin Pen Chipater Pipongsi Dipu Pen Baitreli Nang Chengsi Manja Volongkomaji Center Dingkimo Klampen Borbir Rongkut Lapen Hawar ke hat Ingti Pathua Klamalong Mei Padapot Bangso Baitreli ka chajeng puna ho justament ke no land quota to no tribals no trading license to non tribals hang tarang pongsi Hawar ke hat ke hang parongpon Pini karbi local ya song pen peace and awareness rally kopia join ni sikipa dunang kok maklutang te aprang si kadok kawiarat ta kachini nang jigilalo ini tum karbiarat mate inglong suara kari aningkan ko an penili tum kachisong hemprek pen cenglok kaprek isu muka bon tame aphong government lebang tame halaso itu makimang ekipa chunji aphan kimat have langdam plotang te direct central government state government pen direct interference do pen itu manang ki bed kana body pick lasinon bisara lam itu cethanam sinang garbiang long arar kari mate bharat ke charia lolong itu manang ki tok piang article 2448 tame ini tumhan ningkan fikep social lokasi song tabon tame ili tumhan ekipachun PG po alam ke central government non
state government non lapen Karbi Anglong termasuk council kacari abang piatum inisiatif ki NIA join ni pini ilitum constitutional long kitok dera pitamila bangso article 244A ningkan ko an ne kachi song itum chi song nak hegamlong bon tame pini la bangso relipen Karbi Anglong arat phan kachuli gang tung ke lalo ilitum ke constitution arlo ke dotang hormu mate how ilitum bharat ke cari hala bangso constitution kitok ka kutsi itum inglong asu tumhan ta isi tuwar tho pinang jipen article 244A nang kitok ido hala bangso diman ilitum chunche tik ke ilitum pirthe sining ruretik Karbi khai bir vetik ilitum jesong nang ji lagle de nang ji what happy pen ilitum pini immediate implementation of article 244A but happy pen ilitum ningjip ilitum pila bangso really long ilitum hang taram ko lapen norhejong Karbi Anglong Autonomous Council election hood Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sharma kaningje pondo je inglong asu kalide tum hantame longlia pata pipo trading license pata pipo lasi koson si 62 district arlole alang inut a Chief Minister itum inglong asu kalide tumhan longlia pata ki PG trading license ki PG pu kaningje haima Asi aku langdam tu pelotang te sik sidul hormuta litum hang kipajoy kali lata sik sidul dalitum India Constitution arlosi itum han ikitok pitekang kasi sik sidul kopilo pelotang te anutin na chinilo inglong asutum han ikirai kom isia jakong non ke labangso jakong itum han constitutional long nang tok pi ang apita laso jakong han arkan plot sinon central government non state government non itum han nang kiber ji pasi bot irong lasi non ilitum pinipen mande mo kiwang jilang ni pen isi yang tong cipaklang dundi pulutang te ilitum akimang mande ilitum Karbi khai asap so kasik sak dupong jitu long lasi ilitum movement mang ke ilitum kang thurmang ke nang sotlo ningkan ko an pen ilitum 2013 Telangana pan hemprek khang ahut halawang so movement ko ane kang tang pen non 2022 ilitum movement ilitum hegamong ledalo amasi central government la pen state government na mathalo Karbi arada tum ke lak mati Karbi arada tum ke amit hang rights constitution ke do weg arada me tum kachi hang kang tum tilu pukamat hata dota tek mani lasi pini labangso reli ben lining ji kang tum ke nitum Karbi akai ingchuk lim hai ke lakali nilitum meke jang lot kalilang nilituman constitution law nakitok ang article 244A nitum chi hang weg ji lapen mo arni si sai jok je central government punon state government punon nang litum tabi nitum pang nu weg nang ji lapen non hejong Karbi Anglong Autonomous Council along labang so bang pukhili kalong penangan inglong so kalide tum chipati dun dolo halabang so prang tame lapen labang so prang pen Karbi lo chole song pedana ningkan betame inglong so kalide tuman ke election pat holong nang ne lapen longle patta trading license pinang ni puritum hang bom lo bon tame pining ako thegan thulong lo koson kopi pene central government state government tum interference dolilo inglong aso kalide ta tuman tame ticket pilo non bisara lam chas nang itum dak karjablun habat haroghat constituency pen ke Ajit Kumar Dev hansi ticket pidam hamlo lake Indian kachari alu karkano lake Bharat sarkar Assam sarkar tum Indian kachari alu karkano kosono karkan totante inglong aso kalide ta ticket pike ako koson pene kopi pene haidam de dilo non ako chingwai sar nani arjudu long lilo la so Ajit Kumar Dev han tame isi executive member EM PG phanta council so kama thadu la si mokiwang jilang ni pinama pinabdigma Karbi Anglong Autonomous Council kumane siam nang manpen hala bangso bangasur la pen inglong so Ajit Kumar Dev la haroghat constituency ki thurun phan executive member pidam det latangte ilitum Karbi khaya phan ekelang rob lapen ilitum Karbi khai isi akisung do kokji putan ilitum kama thado asi alang phan tame MEC haidet mo ipis tame alang phan jakong pide nangji direct ningji nangji ilitum thurlong le tum ke inglong so tum ke take aron abi pu ilitum ningji det ma itum ningji je tame constitutional do kok tame bang thurun turu ke tinon ilitum executive member da chipide lipoma hala bangke penabdik kumama Karbi Anglong Autonomous Council long chief executive member ke mana bang hala bang tum thawek nangji kali pelotang te itum kasik sa duli poke
Mukibang Jilang ngonikan profit ke Ajit Kumar Dek luk mania Johan Chaudhuri Roy Das tamyang thudun pu. Lasi non Kibang Jilang ningkan pho pharma non pen ilitum karbia ratum cirok dun tokte pulutante. Lason thak si iklang bomna. Lasi nilitum areli kip irta peace and awareness. Itum koan si kacirok tokma itum koan si lam kaci thanma laan si itum khai kabuji phan bor iji. Lapen ni nili kali anutina karbi tamenon realize bom lo je itu makai kisung lo. Kasi hala bangso ka realization hut. Kadok ka via song cultural organization pen chenglok, literature organization pen chenglok, social organization antam ilum ipeng do bensi. Mukibang Jilang ni karbia khai pan isi kana hok tan ahol unang klang batang te itum kadok ka besi ase yang tong cipira penang jip sidak bang sorry li pen jing tu. Denarong pen Rodzibe report Card News. Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Ponjia Phan District Council Arona Tengpen Saya Modeng Pongsi Bosik Nipa Inquiry Assam Governor Professor Jagdish Mukhi Lapen Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Tumangno Bang Inkura Trok emisi atum Semei Dengsi Bosik Inquiry Chipate Jok Plot Pen MSc Raju Tisosi Karbi Anglong Autonomous Council Chairman ang hoy Kang Nipona Birta Card News Asai Malong Birta nang pali Lasonsi Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Japan Chairman ang Hoya Parman Kor County MSc Raju Tisopen Bosik Inkora Hiniarni nomination alo jok damsi Bosik Inkora Hiniarni Chipate Jok Plot Pen Kor County MSc Raju Tisosi Chairman ang Hoy Ingnipon ইতিহাস অধ্যক্ষ যিটো আনপোজ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নোহোৱাকৈ কোনো কণ্টেষ্ট নকৰাকৈ যে আজি 13 সেশনৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলত অধ্যক্ষ বা চেয়াৰমেনৰ আজি নিৰ্বাচিত হৈছে কোনো কণ্টেষ্ট কৰা নাই আৰু তেখেতে 26 জনৰ ভিতৰত এজনৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে আৰু 25 জনে আমি সমৰ্থন কৰিছো স্যাৰ এতিয়া আপোনাৰ নেতৃত্বত পৰিষদখন কেতিয়া হ'ব আৰু কিমান জনক প্ৰথম পৰ্যায়ত এইটো আমি আলোচনা কৰিম আজি আমাৰ বহিয়ে তেখেতে বহিয়ে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল CMৰ নোটিফিকেশ্যনটো তেখেতে অৰ্ডাৰ দিয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত নমিনেশ্যন ফাইল কৰা হ'ব কালি কেইজন নমিনেশ্যন থাকিব এটাতো আজি নমিনেশ্যন আজিয়ে ফাইল হ'ব আজি দ্য হিলছ তো প্ৰথমে সকলো নিউলি ইলেক্টেড মেম্বাৰ সকলোকে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এজ এ চেয়াৰমেন হিচাপে মোক দায়িত্ব দিছে গতিকে এজ এ চেয়াৰমেন হিচাপে যিখিনি দায়িত্ব হয় সেইখিনি সুকলমে পালন কৰি যাম বুলি পেলাই আশা ৰাখিছোঁ আৰু সকলোৱে কোঅপাৰেট কৰিব বুলি এটা আশা ৰাখিছোঁ সেই হিচাপতে নিয়ম অনুযায়ী সেইমতে হাউচটো চলাই লৈ যাম Nalmalam Soparapan Birta Mo Ington Exinang Nanglitum diabetes gastric piles lapen akapreka keso asondoma do pulotangte non penke matha nangnilo Nanglitum aphan amar jibona hin pen diabetes gastric piles lapen blood pressure sonsona keso pen kechok kilong ji aphan amar jibona hin pen mesan adawai nanglitum aphan nangwan pilo Lansa takalisi pokso pokang kelak keleng Rikeng kiso ipuarlo katurot pendang lok an kicho tektia kiso do anta kepa me iwan Nanglitum bang swadawai kilong jadim lake dipu bukazan baitha langso dokmoka Lase klarda katini japan humri iknong
70026555078 lapen 9678629959 আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihena mopit puthot birta long wang thuiklo. Non hejong Karbi Anglong Autonomous Council Kilikalong Socheng constituency pen ke haidun heching rong paraphan ie mang hoi pipon vek nangji pura kyongdung hamrena rong sopiara ratom pen aningak long alam thi jipak lang pon. Rat along pen kilong alam thi kopia potsi heching rong paraphan ie mang hoi kipia kenang sot alam thi lapuson henlong. Hamren ke district ahempi lasi district ahempi along amat ke doklong iem ke doke akenang sot. Nizang Karbi Anglong pen bang sirkep MSC do bonta hamrena long amat ahya maret kache petir pen kidoke alangli inutwet lasi ratatum apor pen apor kache kida mathai dovek nangji hamren ke district ahempi pusita me kaching thura mo sai ke klem nangji dopeklang lasi ladaka ma jo pada prata ke sung kache ni pe mea bang puaphan EMR pukipike akenang sol Meghalaya ahoy alam ki men nang dokokriti lasi lasona pora hutong sekot pen rata kisunga long kapili dun thek japan hamren mate district ahempi along EM kido akinang sol hamren ki district ahempi penaga potsi meithai lamlun pen danglok break jama lama sai dopik lasi ladakai kia matra datum akinang aho joy ki pen kaching ki kachathan long lapen bidi sore pen ning kapethi duna phan EM dovek nangjim Hamrena long Karbi Anglong Autonomous Council Branch Secretariat Asahem do. Bangso Asahem kaya mat kilang cari dun Japan inut arpukido IM. Hamrena mat kidover abang pukido akinang sot binaw. Hamren pen hundro kro report cut news. Bini Karbi Prime from Abirata bangkila ponsi kangton iklo.